welcome back to my YouTube channel. This is Tenzin Donsel and this is my Amala. I'll wait for my mom. Okay. Or hello, number so dash le ni tiring ta thanang zo de dharma hall la to de ngaran zo Rolyang class ki team ki dharma hall bi tiring chusanga chi sang zo ya re khain sina ngazo ki Rolyang class ki look number so ki tiring ngazo ki semester tawasun na ko zo khari chang odi and tiring dus phama so ki ropa dus and duna dus and ngazo chamna re ni ta and that is langa draw the and yegi ta digi ganzo gin semester sawa chi ganzo open chigo ra register chigo re thiring and die ganzo gi ta thing thodu chigi re and nga phi le na ani pe busy chhe chara so chhe ra kha po du chari chigo re phama du ya ju she do shi kya go re ganzo gas le go ra ani che sa na mo so ani di je la ni je shi ya ko chi kya go ra ganzo gi semester sawa la khari khari yeme da khandi yeme an thju khandi me nga che re shi ge gi an la so chen yo phi la ishana Lasseja. Recha class yura ngazo ita Dranyen class and then an pose on the Dranyen the Quran sugi Dranyen nation no shung tang nangre and yam do tang nange di and ngazo gi culture dance na ye belok to sugi yam do dos ani she tang nangre namaste and ngazo gi Instagram page Rolyang class na ngazo gi sawa open share namaste kisi ya follow chimena page follow chigor sam ko do ani follow chiro na share ra and then an pose gi so so jangyo da shingyo da ngazo video chunji dos ani namaste kisi ya pose zo khashi this is para no rochi this nervous to cha this chona namaste this understand chiro na share khais na khoran zo ine dudachi thanching mashi ta jangai gi bugo biyo mare ro and digala samsam khoran zo 다 잡두 삼발라야 코란즈기 남기 원즈기 다 참미 로과도 야 삼삼 네바 조차 레마투 삼삼야 고 주로라 페이지네 에데 야 마치네 this is 콘즈기 다
Tiring Norwa ina ani number so this understand jirona shei kaisna kunzu Horang one ta Jonda Hansa Yabuna Shara, who the pair of Jangadun, tell a number so you now the Ning Tabani Tuchana shei. Ani Yangan's Vineta, Tradition down to Yarketangiro, Tanetang Tangora, number so Tangazu, some family the chipa is something on the common on Nashi. Lasani, she tamboding on Ziggy, she Leshe no Shung Dusta, Koransu, the Jamie class ra, on the Jamie class Jamie, and then a poor Hashi and let Midura, Hashan Tadakuzu, poor Shita, Zanam Shidi, never Chashara, this the Omidurani, woman out of side, a message Josra, and that in a Koransu Gita do Stami Tango Samala, Robanang, the English culture dance, and look to the Zura, Koransu Shetang Langre, Tadimbe, look to saw. Thank you so much. Mike made it house I would dance so. And other than a student Kashi, gay got the shaking Chera, and you go get me a shoe, who's a man, gay got the Shera, Namshi, and Mike made a house I would dance to
学了，那么所以呢，夹表行山也不能送，我做Rolyang class 了了，录出都是呢，都中大钱的，然后了就夹表拿钱，工作项目起出来的，写讲出来的，站面还是每个站面来的，但是那么所以过来行山也不给送，你他把你推荐了学，每天的夹表拿了呢，前嘛我就查理地里牙钱，但是我就考虑伢用山了，但是听没谈过了。地里牙大一了，那么说每天的夹表拿了拿学，你到你山上来给真的谈不才洗，这是办不了钱哟。出去钱呐，你人家就是打开了呢，人家就学起来他妈的了，我就给谈到干嘛把学生给他起来那个了，我就给大家大家也不去工作那个了，不他妈的刚到完你给将来的过去，要的你他把你推荐了学，那是推荐了。Last one, get you lunch. 6 months, na ngazu Rolyang class ke student ke phama chola da, ani ya student chola. Na Rolyang class ke to de da bugu du domune ko ram pe apu jangsra. Din na shi ke phama du ge gyapjo hang sa ya yapko. Ani motu ni gyapjo na ro na nga de da tin chuni ani Rolyang class ka ji ani Dranyen gegen la so to che. Thank you. Wow, number 2 ani nge gi Rolyang class ki lo tu number 2 ge ani thapten zu khande ya ku chisra number 2 di to chu ge re ani ngara ine ani khu zu gi thapten chi ge da quran zu gi ta da sum na jang gyo di ani ngara gi ta thada tu thama de khu zu ta phama da thobo thomo du na du thapten sambala ni ngara ine pe ga so chimbu chi ke sra khais na lo tu zu gi kale hang sa ya pu ke shra quran zu gi the she jang gyo di ta zu shi nga stojre te ine ya quran zu gi da sum na jang gyo ra zu semester di da sum re zu ni ma re nga zu chik ma jang go ma ra zu da re chik gyo re ani kisi bena cha shin dam ye gi zu da ina dam ye zu da chik ni nga zu ma zu da shi yo ra kha shi yo re ani na ma tu she bo she ani nga zu ri shu ga ni she na ra so ma chik yo ra chik sa ma la chung ni sto da na bu zu jang gyo ta da cha pin chi gi di quran zu gi no tu zu chung ni gi ka le gyo de re ra ine yang ta di ma tu da painting song yo sa ani da sum gi du da cha go ra package semester chi nga zu ra ani ine ta chuzo chungi na jang gyo da di hande ya bu chang shi ra ani diga la mang che ni ngi ma thang bo chap ko ra ngi che ani she be thema thang bo jang ga le gyo da nya myung be thema thang bo ngi ngi che quran zu ra ani she tang mang yu ani she cha mang yu la ngi ga de mang che lok tu zu ra an thang da nga ra ngi du da sum je la nga zu thama de la ta phama zu du la tyen de sa ba la nga ra ine sem ba na quran zu pe po ba ke sra nga ra ine pe ga su chim bu ke so ku zu tyen de chi la lok tu zu hang sa ya bu jang so sam so di ya chi lok tu quran zu thu che na da na phama gi gap gyo la ten ni re sam bu don phama na ba so thu che na shwe ra ani ine ya ta nam gu ni shu du ra ani nga ta da nge ro pa ge chuni la nga ra ngi gi dus Rolyang class du school su re an thanda ngara ngi gi Rolyang class sa su bu ya pu chungwe di phama choda ani doctor chogi ani kya kyor tha ka din la ten ni ing tha pa ne thuche na shwe ra second semester di thandwe ngang chu gi register the open chini sha ye chin da thangbe gi che shi ni dong ni syanga re sa pemba ni mu da ngang chu thama yi ngang chu gi second semester di chin da thangbe che shi re sa pemba chu ju sum di chege tholo go chu gi ra an che sa na ba so di ba dong ngang chu gi thanda Rolyang class di register di open ni an na ba so ya di kha gyo gyo ji chi tu na arang sle lega che le la du antikal jinda gi phanglim tige de le la du che za na ba so ni ka mama zu shu na na shue yi ra na ba so di ko la de information tha de ma ha gu ni chu ge na zu Rolyang class la du Instagram na yo re Rolyang_class ni de ran dewa na na shue yi ya me na nge gi ngo thep na la dewa na di re na ba so ra Tenzin Donsel official re Instagram de ra a shen ba de Tenzin Donsel de ngo Facebook page de ra la son thela ya nga la dewa na di re na ba so nge gi YouTube de ka mama share chiro na shue ra ni ka ys na nga zo tha da chin da thang be che shi go zu do da le do da an thela nga zu gi zna thang bo second semester ki zra thangbo di da chinda thangbo gi che shi la go chu ye resa pemba la na bo se kyo ko je yo na khise na bo chu gi ya di information do na khari na ta su su gi ya thiwa thine do yo yi na ngi gi ngode na dewa na ro na yamena Rolyang class ki Instagram ki page na dewa na ro na share yi Rolyang class ki Instagram page di Rolyang_class yi na bo so la so na bo se kyo ko je yo in ka bo ne thu chana share yi bye